Ubuve bathi ugulwa stress. Une stress mhlambe kungaba imali or kungaba yini. Manje sine sesihambele into sayibona ukuthi bantu inkinga lenkulu ila kuma relationships nale mijolo labanayo. Nalokufa kwakhona uthi akunotice uthi dubulile uthi khungile ini bathi socoka akufakala ukuthi kondakalani ubulele lo mfati wathi bulala naye nothi walanzelela wayo wathi ha lo mfati bekande bebalwa nalo mfati. No, mina into lengihambe ngayibona ukuthi especially labafati balamuhla balamalanga lawa labafati laba bahlakaniphe ngalenye indlela lethusako. Ngicela ukucolisa ukubamba. Yes. Kune problem lesiyendako masoma. Okay. Size sitholakala siletimo ukuthi uve basemuntu sebamgucula ngelishidi ngestress. Yeah. Unetinkinga nana kadli. Okay. Unatha waya imali yakhe ayibonakala ukuthi njani. Yabona masoma mfati. Athi ngibuke kahle ngala. Yabona masoma mfati. Yes. Le message le madoda ngifuna ukunika and ngifuna ukuthi niyisebenzise kusasa. Lo nendlebe udova lokulonga ukukhulumayo. Mawusoma mfati angeke kuphele 2 days achitha ukugana angakakucocelanga story sakubo. Angeke le story leso la tokucocela sona. Yeah. Ngise leso determine I relationship yenu. Kuthi wena kuye kufanele ukuthi wendeni. Kusebenta wena kuye nizendlane. Yes. Funa wena kusebenta le story sakhe inkulumo. Sengisho ukuthi angisho le story sakha wena. Yes. So for the relationship to be alive funa wena unese le story sakhe. Asengithi uthi lo mfati yena Dexter baby yathi ekhazivani. Okay. Siyalo nabo sesiwami. Okay. Silonga lokuna uthi uyakulalela indaba longathi bangafokelana neshevu msilabani labo. Futhi kahle lapha kuphekwa emakamereni. Ngilona lo ne 2 plate yakhe. Lona lo ne 2 plate yakhe ekamereni. Sokucalile ngale story. 1 wenda liphutha lokucala nje. Nase kacogela le story. Waqhamuka nema wings. Okay. Wenda liphutha lokucala nase kacogela le story waqhamuka nalama wings. Umlethela. Wakomplimenta ukuthi baby ngiyabonga. Bebangakapheki. Phelile ngawo. So limele. It's over. It's over. Yemna kethu lenzaba lena ibucayi ilikhuni imatima kakhulu mina ngesingami ngiyafisa kakhulu ukuthi madodza acale kuhlakanipha especially kulenzaba le yekumthola umuntu ngoba impilo yendodza injinja lelanga athola umuntu lacabanga ukuthi angamthanza abe munye naye ku relationship. Sesinenkinga ke thina yokungakwadi ke kukhetha bafati. Uyayivisisa into leyo. Umuntu uyasithatha sipoko ahamba osifaka kubo. Manje lesipoko leso sibe sasisapokela yena yedwa sesipokela wonke lonke lelikhaya sesingenelwe. Indzaba lebucayi indzaba lematima wona mnakethu mara ngifuna ukuthi siyithinze ngalelinye ilanga lenzaba le. I want us to go too deep into this thing ngoba abantu balimala. Madodza ayafa la ngaphandle. Yitse yona mara kuyithi fahla. Yes. Njengoba ngichazile ukuthi umfati mawusamsoma unetinto kumele utibuke. Into yokucala kumele uyibuke. Ngile ngikutshela yona mina ukuthi mbuke ukuthi yini la tokucocela yona ngemndeni wakhe. Yes. Leto yenda ukuthi wena impilo yakho yonke usebentele kuloko lacocele kubo.
into yokuqala kumele uyibuke. Yes. Ungabuki buhle, ungabuki in. Cause uma sesihlukanisa Yes. buhle bemfati, Okay. umfati angaba mnyama khwishi, emekabi, abengiloko. Akekho umfati lojabulisa nje umfati lohloniphako mfo. Ashaya ngenhlonipho nje 200%. Akude. Ngiyema nsi. Uthola indoda iphuma endlini. Ihamba ngaphandle because le akukhulunywa akuthethwa. Akubalelwana tinto. Yes. Akubalwa imali yakho ukuthi kuphele emalini. Akubukwa ngamholo wakho ukuthi uphele njani. Wayiva lena? Ilapho ke nasiweya wena Dexter. Sayiweya lento sayibuza hayi man ngeke. Indodza ngenxa ukuthi inemfati lonjani. Angeke uthandzane nemuntu longajabuli uma wena uphakamisa impilo yakho. Imagine uthenga istand wena. Mara tinkinga takhe tifuna imali ya 15 masemende. Mara usafuna ukuthela ifoundation yonke. Yakumatini. Nidlala lenidlalako lokuthi into kwani kwenu kuma what niyabheja nani wina 5000. All of a sudden tinkinga takhe tisi 3.8. Ulwa nawo lo muntu bamthumele. Uyathakatha. Ngiyafuna ke ukuthi ungathi singangena kuyo singene kuyo kakhudlwana Lenye langa. Ngiyafisa kakhulu bantu basenkingeni emnakethu. Lenye langa madvodza senkingeni. Bantu basenkingeni kwabona bafati nabo basenkingeni. Angisho bafati umsebenzi wabo kulamalanga they pursue lamanga. Yaduma lenzaba ukuthi hey phela labantu laba uma ufuna kumhandlisha angisho niyahandlishwa lamalanga. Uma ufuna kumhandlisha ungakhulumi iqiniso baze bayifunza nasemakhaya kuboma kwabo. Atshelwe kuthi indoda uyitshela iqiniso. Yeah, noma ngabe kwende njani. Yeah. Ngikhumbula kulesicephu umne lezidlule kuso leselijaza ngathi umbe wayibona mnakethu. Kahle nje. Hey indzaba yelijazi beyimatima kakhulu. Ngifuna kwenda kancane wena mnakethu i-recap ne. Balandzeli bethu ngibakhumbude ukuthi sina Morgan wakamkhane play. Sikhumbula kakhulu indzaba yakho mnakethu yase Sudwala Ghost. Indzaba le yakhula kakhulu etinkundleni tokuxhumana letiningi nakhona la ukuthi yabhadla indzaba nje le yabayikhudlwana wona mnakethu yabona. So now when you came back baphathi bami bangitshela ukuthi uyabuya I was so excited ngoba uma ngikhumbula kahle kunendzaba lesayishiya ilenga emoyeni. Ngifuna kusho nje kubalandzeli bethu ngidlulise nayi indzaba lemcokwa embikokuba sichubeke mnakethu. Uyabona kulento le yempilo lesiphila kiyo le. Yeah. Ngahamba ngabona ukuthi bantu labaningi abanandzaba nabo bona cobo. Uma ngithi umuntu yena cobo ngisuke ngisho lo muntu longekhatsi. Yeah. Kulesigubhu lesi sigubhu lesi kunemuntu la ngekhatsi lo muntu ungumoya. Yeah. NeLibhayibheli liyakufakazela wona mnakethu ukuthi when we were created we were created as spiritual beings. Yeah. Angathi umbe ngivisisa. So now bantu banemkhuba wona mnakethu. Ngekubona kwami based on my researches. Yeah. In 3 different types of people. Kunalabantu laba kholelwa biblical belief etintweni tenkolo. Kunalaba kholelwa etintweni tesintfu. Okay.
labantu labo bobabili labangamfaki lo wesithathu lo, the last thing is bayakholwa kunetinkolo labatilandzelako. Nangabe anetinkinga uyati ukuthi funa ayobika kuphi, funa ayocela kuphi licolo, funa ayilungisephi indzaba yakhe. Yeah. Bobabili laba. Kuva kahle bangethu. Sekunanangu umuntu lamkhatsini la. Lo ngesilumbi simbita ngokuthi it's a non-believer. Bantu labanganandzaba nekuthi konje kuyameditatewa, kuyathandazwa, labaphahla kokuyaphahlwa. Yinto langayingeni. So now, uma uphila ungumuntu that is not spiritual sensitive, shokuthi uphila impilo lengcunu, ungaketulwa noma sikhatsini. Ngicela ukubamba. Okay? Na ubale 3 abantu. Yes. Nase ukobola munye. Okay? So uyaphika ukuthi no. Shothi mina angibavisisi labo. Ngifuna ukumbonyela bona bonke labantu ngibabeke dukwendo leyi1. Okay? Uyabona inkolo? Yes. Uma ngayibeka nje ngeSiswati ngithi yabona lisiko. Okay? Lisiko umgunyathi lesingazange satshelwa ngawo. Ngikubambe kancane embi kokuba uchubeke mnakethu. Uma uyibeka ngeSiswati uthi bugunyathi. Yeah. Shokuthi ngale live lala eSouth Africa butsotsi lesingatshelwa ngabo. Ibosh. Inkolo leyo. Ibosh. Inkomo down. Yeah. Okay? Ngifuna ukukuletha ukuthi inkolo kufike kuphi lana seyitholakala iba nemandla khona namuhla. Okay? 1 masiko. Yes. Into kimi according to lengikubonile. Masiko into lengaphili kimi. Lengapheli noma lengaphili. Okay? Yeah. Kodwa iyaphiliswa umuntu. Ngani? Nelwimi lakhe. Uma uNkulunkulu adala umuntu wampha ilwimi lelikhona ukukhuluma kwenteke. Ngikubekisele ngithi uma wena ekhala lakho uthi la ndlini la twin 6 o'clock wonke umuntu usendlini. Ukubekile ezumthetho. Ngifuna ukuchazela ukuthi lisiko kahle kahle liqhamuka kuphi. Okay? Ize le nditholakale se-escalate to lisiko. Yes. Usuke iqala kuphi? Iqala ingumthetho lena. Ubeka umthetho ekhaya lakho ukuthi la ekhaya la ngo6 o'clock wonke umuntu umfati, umntwana, nguwe sesisendlini siyathandaza. Or silayithe emakhandlela or sendeni. Yes. Or sigeza ngasawoti or yini la kwento kwabantu kuningi kwento kwabantu lamalanga lawo. Okay? Kuyahamba umnyaka. Twini uba nemntwana. Okay? Uba ngomkhulu wena. Lo mntwana ukukhulela kulento ukuthi ngo6 o'clock wonke umuntu ulandlini. Iyanza uyandlula emhlabeni wena. Uyandlula Twini emhlabeni, uyandlula make emhlabeni. Sekuselela abatukulu nalabantwana la ekhaya. Yes. Baqhubeka ngalendlela leyo ukuthi lo mthetho lo wabekwa ngubabe walelikhaya. Kumele siwuhloniphe ukuze uze likhaya lelimi elicini. Ngokuhamba kwesikhathi baphinze bakubide naseyiguquka from umthetho seba ngumkhuba wala ekhaya. Uthi vele la ekhaya la asingeni after 6. Akufuneki. Niyayakha lento icale iyakheka icale intando lento seyiphila kini. Igcina seyini laba ngathi labe bangekho na ubeka nomthetho wena.
bagcina bayibita ngelisiko bathi lisiko lala ekhaya ukuthi akungenwa la endlini lana after 6. Ngeliphutha lenye ilanga lo loyi-1 abambeke somewhere kushaya 6 o'clock angekho la endlini. Athi makafika athole ekhiwe amagede athi hayi man awuthi ngihambe ngiyolala le ku-Dexter. Okay. Athi asahamba nandleleni bafike bamgile bafana. Bamshaye, bambamba inkunzi, bamthathile izinto alimali ahamba oyonene olala esibhedlela. Nakabuyela endlini bathini bathi lisiko lapha ekhaya kwashiwo ukuthi akungenwa after 6. Lento seyikhona seyihlala la endlini. Naye isukela nina nayibita ngelulwimi leni lenaninikwa ngilo ngabonwa ukuthi la ekhaya la siphila so wayidala ngelulwimi la sikhuluma ngepower yelwimi. So uthi wena kimi Simakadze udala umuntu amfake umoya wakhe. Yes. Umuntu anjalo anjengoba, then that person begins to build the constitution yakhe yokuphila emhlabeni. Utakhele lo muntu lento lo mntwana namuhla ubanjwe lenkunzi washajwa wafuna kufa olala esibhedlela ngenxa ukuthi kwakudalwa ngelimi wabitwa lo moya ukuthi sicela kutophila nawe la ekhaya. Lo moya sowendani nyalo so protective. Anyone lotongena la after 6 ngiyamshaya mina. Ithi lenye indoda nangikhuluma nayo ithi kunemasiko, kunemihambo, kunemikhuba, imikhiba ngeSiswati nithi nine imikhuba, kunemikhuba. So mikhuba, mihambo, lisiko. Now this is how we differentiate the three. Ngidawucala ngemikhuba. Imikhuba tindo mhlawumbe bantu labatakhela tona kangangokuthi nasishonelwe la khaya sithatha libha lamndenini wakithi kaMkhabela sitawuthatha libhavu lemandi sikhe mhlambe emacembe emkhiwa siwafake lapha. Wonke umuntu nanibiye emalibeni nakangena lapha ngumkhuba wani wemndeni loyo. Imihambo iyahluka ke kwemikhiba. Imihambo bandvu bonke labamnyama bathi jwayeta ukuthi nabahlangana uma uhlangana nemuntu uyambingelela Ngumkhuba lo. Mihambo ke leyo. Why sithi mihambo? Because we believe ukuthi lento ofuna siyende sonke bantu abamnyama nakuvela umuntu angakubingeleli uyathuka sekwaba mihambo yebantu abamnyama ukuthi umuntu uma uhlangana naye funa umbingelele ukhumbule umkhuba welikhaya la kaMkhabela manje egedeni nababiye emalibeni nabashonelwe. Now sindlule semasikweni uyibeka kahle kakhulu ngifuna kusekela lento loyishoko ukuthi wena uma uthi umuntu wadalwa wafaka umoya wasinakafakwa lo moya Jehova wasinakacetha kumfaka lo moya lo muntu watakhela iconstitution yakhe ekuphila emhlabeni. Bantu abamnyama ngalamanye amagama uthi wena kimi bakha iconstitution bayibita ligama layo ukuthi le constitution lemasiko ngibekise umuntu lomnyama akathathi umntwana lomunye amthatha yohlala naye angamceli kubatali bakhe. Yes. That is the constitution. Yes. The constitution lemasiko namhla kungumhlolo ke kuthatha umntwana emuntu uyohlala naye bangade ekhaya kubungamteki umtalise nemntwana. Then it became the constitution. Manje bantu ufuna people must know how to differentiate these things. Kukuletha kulendvo ne. Yes. Kunalento yokuthi usungena endlini uve isigcoko sinza ngenxa ukuthi ungene nasendlini because watshelwa ukuthi akungena isigcoko endlini
Wathi lento loyikhulumako inokungena nangidla. Yeah, Ngiyakhohlwa ke mina ke. udle ugcoke isigcoko uva ngasi lokudla kungeni uthi ngikufuna bathi unempandla la bakuphakelile la uvakashe khona uyadaka ukuthi unempandla nosaba kuyivete ebantwini Yes. uthi sese isigcoko sibeke phansi uloku brush lenhloko mara lesigcoko siyasinza la nhloko ngiyenza ugcina sotholakala sosikhiphile uyabona umkhuba uma ngihamba emgwaqweni ngilayithe phehla wonke so phehla uyamathi phehla Yini insango? ibhomu ya Okay. ngidlula la kunebantu labadzala khona laba ngibuka bathi uselo mfana lona mana kade ithanzi man mara onke malanga uma ngabe ngidlula ngithi ninjani bomake saphila anginaphehla ngithambela kahle straight ninjani bomake inini base lo mfana uyahlonipha man Yes. lo mfana u right man uyathandzeka la kulenzawo kukuvulela nemathuba ukuthi noma ngabe lapho lelikhaya mhlambe kunentombi lehle bathi mntanami yathi uma ungathola lo mfana walapha or lo mfana nje uyasebenza lapha uyayibona leyo uyatakhela lento wena uyayibida ila lokwenta ngemlomo wakho ngiloko lokutotithamana impilo yakho bantu basukela tindo asengikubekisele kunalento bebita ngealtar Okay. a place where ufike uhlale khona ukhulume with whoever Lokholelwa kuye. lokholela kuye Ngiyakuva mina. they call it an altar bantu basukela ngiyasuka la ngohlala eNaspoti or ngihlala eJozi or eCape Town nangivale ukuthi ngathi hayi man kanzi why labafati baloku bangena baphuma akucaca ukuthi impilo yami kondakalani ngisuka ngibuya lamatsulu la ngihamba ngethuneni lababe ngida nemaduna nananana ngisuka lababe ngiyamthatha babe ngimi bani lana tinotama thambe kahle bafati abahlali ngiyambutha babe ukuthi ahambe oyendani ayoba nami le atokhona Ayokuvimbela abafati. ayondela abafati ukuthi bahlale Okay. ngimsukelela umuntu ale athi utlalele lo muntu Wathi babe mina ngigana. ngambita ngemlomo wami babe makafika lekhaya le ngilanza lo akamthanzi kulo fokofa ngilanza lo akamfuni kulo hamba la ndlini sekunendo ukuthi akunanto leya phambili kanzi wena unenkinga yetshwala unenkinga yokumisuza imali unenkinga yokucheat kunokuthi uhlale phansi uvele ukulungise uthi let me stop these things ngibe indosa nje lenomali kahle ngibona ukuthi labafati kwendakalani ini usukele baba wakho nakafika la akasaphila enyameni sophila emoyeni nakafika lana ujika yonke lena athi lana ngifuna imfati lana ngifuna imntwana inini uba sekusuka lana awunamntwana awunalutho inini mara imali yangena yonke lento leyo kude emlohlalako nananana usukela umuntu athilalela wambita watombeka la wathi from now on uma tindodana ami ngihambe kahle ngizocela ukukhuluma nawe nananana na ukhuluma naye akusiko konke lento kuvuma kunethi nathi mhlamba ngavuma sale imali echubeka amabhizinisi awuchubeka phakama Akusinkulunkulu phela loya umuntu lo umuntu bekaphila la emhlabeni naye netinkinga njengawe. yes uma baba wakho ahlule ukufaka iTSB asaphila utakufaka kanjani sekafile file lo muntu singahlukumeti bani labalele sibalethe endlini sihlale phansi sithi njani ini lo muntu utulalele umsukele whatever it is leto yendeka after somlanzile iyohlukumeta wena netitukulane ngaloko lokusuka ukubeke kumbe ku room divide kumbe phasi kombhede kumbe kugugugu ukusukela waku invite la ndlini that is why ngithini mina kuwe ngithi lisiko into loyisukelako wena ngumkhuba umuntu bonke ushayikile tindo takhe sihambe kahle temali uthathe thuma khandlela wabeke la uthathe lamanye la uthathe mandi wabeke la ubeke isandla uthi ubite lokubitayo
all of a sudden sasekusena uvuka base la kuneplan ya 500 uthole 500 from that day lo yende ngayo lento leyo seyakho lento leyo ayikho lenye into oyibelieve ustokulethela imali ngaphandle kwalento leya Yaliqiniso. uyakhile ngani Ngelulwimi. ngelimi lakho iyophila nawe yokuhlupha wayisusa lento wayicosha wayelahla itokuhlupha that is why uthola kwabantu akuyingeni unatha over kujola over nanani mara kushaya imali akungeni lutho why because umuntu pure there's nothing lathi bophe kulo bantu bayatibopha ngemasiko So kancane mina ngethu ngicolisa ukukuphazamisa. Ngifuna ukuyitholisisa kahle lenzaba lelo loyibeka ko imgcokwa kakhulu. Uthi wena kimi umuntu langenawo emasiko. At the same time that person is not a biblical person akakholelwa kulutho. Uphila nje impilo yokungebeleda nje uyaphila yena uphila elimini lumini lani lakhe ngiyaphuma nyani ngobuka umsebenzi okay ebaqasha kubuka confidence limi lakhe livumile ukuthi ngiyobuka lo msebenzi uphila naye akunamuntu lambitile ngafika lapha ufaka CV yakhe bamfonela wena uhambe waye kuningi lokwendakalako nasifuna umsebenzi. So now my problem because mina I've got a problem incane nje mina kethu ngifuna ungibalansise kahle. So lento yokukholwa inkinga that's what you say. If ungasebenzisi kahle it's an ability yemuntu from limi lakhe what you say ngelimi lakho ngiloko lokutoyindeka if you decide ukuthi asingabe ngovusa ababe ethuneni ngimlethe la khaya uselwimini lakho lokuke but you must remember ukuthi masiko ahlukene kunalokuthi kukovusa umuntu longasekho emhlabeni umlethe Okay. senaloko kudala ngenkulumo ukhuluma ukuthi la khaya njengoba ngibe seyicela ukuthi la khaya lana singeni ngesikhathi leso. Ya ngivile Yes. Inemehluko eminingi kakhulu. Yemna kethu ngiyalahleka kancane la. Uyabona mina sukela ngaba khona kule ndiyempilo le. Ngihamba ngishumayela abantu ngihamba ngiyamemetela ebantwini ukuthi yeyini nebantu benkosi. Asenikholwe. Anginandzaba ukuthi ungakholelwa emadlotini ungakholelwa kuphi. Geje have something to believe as a human being. Njengoba ngiyibekile nasekucaleni ngithi mina we are spiritual beings. Leli lwimi leli phekukhuluma likhuluma lihamba nalo moya angisho Lo wena lodalwe wafakwa kuwe. Lo moya lo wakha lamasiko aphila angaphili lokunwabita mina angisho le constitution ngayakha ngibita ngayishiya ebantwini yaphila nabantu bathi nabayithatha kimi le constitution lemasiko bayithathiswa ukuthi bayabona ukuthi hey phela mine uma ngitekwa mina vele uma batongendela lokhu ekhaya ngimake ngiphume ngemvumo yabo vele umshado uyakhanya. So now I am lost kulendzaba ye purity ukuthi if someone doesn't believe in anything upure kanjani ngilahleka lapho mina kethu. Unelwimi lakhe unnatural umuntu lo. Angisi nakalethwa lamhlabeni. Waphoswa lo moya ukuthi hamba uphile emhlabeni. Okay. One thing lekumele uyadi Dexter. Yes. uNkulunkulu ngeke ehle. Okay. Atokutshela ukuthi ungahambi ebusuku. Into lekumele uyikhulume yabona namuhla no
angiyinzawo. Why ukuthi udzinga uNkulunkulu aze akhalise idibhamu la ngaphandle ba kuze uzohlala endlini futhi ngolimi lakho kuphela. Yes. Namuhla ngiyahlala ngiyinzawo. Endzabeni yokuthukhuda Useva uNkulunkulu isikhathi. abe lo muntu ufundiswe ngibani lokuthikhuda ngoba angisho wonke umuntu uyabona umntwana nakakhula aliswane wena mnakethu ukhuluma into leti akhulunywa boma kwakhe umuntu nakakhula acala aphuma ebufaneni angena ebubabeni ucala upractice watinto leta lo watshelwa tona ngibonkosi kusilalela la khaya la bantwana kuze bakulalele funa ubathathe ubafake lapha emsamo lapha ubatshele ukuthi hey uma usuka la uhamba uyofuna umsebenzi awumani usuke Qala la emsamo kune altar kuyakhulekwa la ekhaya lana ubite emveli ncangi kunamveli ncanti lokhona losikelela abantu etindleleni tabo uyavisisa kuloko lokusho ukhumbule ukuthi ekuqaleni sishilo kathi lo msamo ulandzile. yes Uhlala eCape Town nyalo. yes Front Beach kunelwandle laphana indlu yakhe ingaka so usukele wolandza tindo watifaka la ndlini kuthi from now on impilo yethu sela ithi yabuka lento ithi the way umuntu powerful ngakhona elimini ithi lana sengisekhaya ngaba abantu bangijabulele nana athi ngiphile nabo mara ngiphile nabo under lo mthetho mina labanginike wona. Uma lo mthetho wabo uthi wona before umuntu aphuma eyobuka umsebenzi ucala la kimi akunamuntu osebenza ngacala ngala kimi kahle kahle lento isuke idom uthwena yikho lento le uyibitile wena seyikhona ngelimi lakho yabakhona la ndlini seyiphila nani lento mara kune trick lo uNkulunkulu uyabidwa akekho ukhona longabonwa ukhona lonemandla langabonwa akhona amandla landlula lamanye amandla uma uya kohlola somewhere ukhumbula ukuthi lo muntu ohlola kuye naye uthatha into takhe ahamba somewhere ocela amandla ukuthi ngicane ngisideni lo muntu lofikile la ngikhona kumncenza ucela kubobani sho sekusane amandla langetulu hayi ukuthi mhlambe emathuneni ayocela abantu labafa uma ane altar yakhe kusanona ukuthi ucela yona nje phela wena ngolo ngena ngiganye ngibe naletindo lenginato nangu deksho ufikile la uthi ufuna imali simnika kanjani imali so le altar lele kungakamelanga ukuthi sihambe soyisukela lemathuneni sengiyo manje lefaka le traditional healer emandla ukuthi iphilise abantu ngemkhuba wakho ngiyona zaba uma kungahambi kahle uve bathi hey lo mprofeti la unemikhuba abasayibiti ngelisiko sebayibita ngemikhuba ngoba iyenda letindo leti wrong ngabe beyenda loku right uthi lisiko la ekhaya ngiyile bathi hey bani unemikhuba manje lo muntu nabangafuna ukuthi uyaloya bani basukela tindo baya kotilanza ngishilo ngathi earlier kune advantage ne disadvantage yalo yokuhamba yolanza letipo ukuhamba ulanza letipo ngikubekisele ngithi uma kunale ndaba ebita ngaboMantindane Mantindane akusiyinto ukuthi kumele hlukumede abantu mara ukhona Mantindane nemsebenzi lomuningi kakhulu lokahle lemihle labanye bathi botokoloshi uma ya nasebafuna ukulibeka nje libe libi ngifuna uyibeke kahle so that bantu bayeve kahle hle ukuthi uma uthi boMantindane usuke ukhuluma ngezinto leti njengesithwalo yes ngoba Mantindane
akasuki la asuka khona atoti kapeka ekhaya lebantu. Yebo, yebo, Mantindane into lehamba iyolandva yebo. ilethwe. So uthi wena kimi lo Mantindane yena lo lanziwe le unemsebenzi, angaba nemsebenzi lomuhle la ekhaya. Yes. Bantu bathi inyoka, angisho emagama amaningi. Yes. Inyoka ingasebenza Inyoka. umsebenzi lokahle. Hey yini? Botokoloshi. Yebo babe. Mantindane ne uma ungabuka kudzala Okay. kunganama-waterkan, kunganama-pipe, Okay. bantu bebaphila ngokulima. I-infrastructure ingafiki la ikhona Yes. namhla. Okay. Uthi uyabuka lama acres labe balima kuwo makhulu and akunamfula la. Bekunisela bobani lapha? Kunisela legenge. Kunisela bona labo Mantindane lapha. Ngibo labalimako. Ngicela ukubuza mina kethu. Bakahle ngayiphi indlela ngizama ukuchecka ngoba ethina esikhule sathi ukuthi kusetshenziswa abantu. Yes. Yena ngumuntu ubukeka unelikusasa lelihle mara jikiti so uthethwe uguculwe Lenyoka. slave. Yes. Kuhle njani ngoba uthema uqala ngoba ngathi uthi Kuhle ne. kuhle. Ngithe mina kunebuhle bawo, kunebubi bawo. Kuya ngokuthi ukusebenzisa njani. Kufika isikhathi lana sekusetshenziswa ngendlela le wrong. Sekufuna amandla la ngetulu. Ekucaleni beku into le yakhwako. Some sort of they would build maybe a statue. Kunalabantu bebathi tati. Bayifake lempilo yemoya lento. Ngikubekisele ukuthi sinesimo la ekhaya la esi. Kunemuntu ofuna kuteta. But lo muntu lo professional lokhona kwenta ukuthi umntwana aphuma philile kahle uma ngabe kunema complications la khona. Uhlalaphi? Uhlala eMtshejana. I-call bekasimaka ayithola. Bekuthunyelwa le gang. Umdzala lo muntu uyofika njani lana imbongolo is very slow. Kuna this thing bayibita ngokuthi it's shape shifting. But benikwa abantu labathile laba special. Like the leaders of the family like her. That person would shape shift appear in another form. Maybe as imfene or as any animal le fast. Agijime atofika la before umntwana amoshakala atokhona kuncetha. It's shape shifting bekuyindlela lethite lenikwa a certain person efamilini ukuthi wena siyakunika lamandla alumndeni lo ukuthi lana wena mndweni uma ngabe sekumatima uma ngabe kunetitha tite attacker ungakhona ukuthi utshintshe ube in another form. In English they call it shape shifting. You can turn into a monkey, to a baboon, to a lion, to a black panther, to whatever it is labato sebekele yona ukuthi ube ngiyo. Now utshintsha ukhona uvikela. Some they had the ability to kuthi nakushubile they would uthi usahleli lana or kuyaliwa vele kube nenkungu. Boom. We are able to escape. We are able ukuthi assassinate lula. Weyiva lena. Beyikhona lento leyo iphila ebantwini ukuze ukuthi bakhone ukuthi ivikela, bakhone ukuchubeka ngetinto tabo. Manje emfuleni bekalanzwa ngitho leti genge leti. Tibuye tunisela, tivanze tikhule yonke lento leyo ini. Tingahluphi. So akusisanyalo sithwala. Akusisanyalo sithwala, dzala sikhona. Mara kwafika bathi belungu nabafika. Angisilendo seyakhiwe seyaphila seyabona. Bathi belungu nabafika babona ukuthi hayi man, these people
are powerful beyond measures. We cannot defeat these people singakawayiphanga yonke lento le. Bathi nyalo erase kwasani. Umkhabela angathi kumbe kuyavakala mina kethu. Angaphenduleki mina solo. Ngiyaweva lama benefits. Okay. Ngiyaweva lama advantages. Okay. Mina ngijulela kule nkulumo yokuthi imvelaphi yalabo matindane or sithi ngibotikolosha angisakhumbuli kahle. Okay. Yabona iphumaphi. Okay, now Yini siya kanjani? Because uma udotswana nginema powers lengiphiwe wona, I can turn into smoke isebese siyakhona ke ku escape. yes. Nako lokho kuyi condition lekhombisa ukuthi isociety ayithathi kahle because sibangani sishintsha sibe dimbongane ngoba okay siyoteta ngiyavisisa. Si attackwa ngibobani sisuke silwelani. Isociety kusho ukuthi ngalamanye amagama in other words kusho ukuthi labantu labadzala bebacaphuna la kule tidwedwe letikhona la kule community ukuthi hayi lona ufanele kuba ngitikulosha uyadzelela lo. Akabuya tolima la khaya. No, according to me ngendlela ayibeka ngayo umnakethu la. Shokuthi bantu labadzala they believed so much in spirit ngalendlela leyo ukuthi umoya awumosheki nangabe umuntu asiseka sishiyile ayofihlwa ne. Yes. There's a ritual labayendako bahambe bayomlanza lo muntu lapha. Bathi nabamlanza lo muntu akalandzelwa ukuthi kuyothakathwa abantu or mhlambe kwenziwa inanani. Lo muntu uyothathwa lapha afakwe mhlambe esilwaneni thide kwendiwe some sort of a ritual so that person angafi kuthule kutsinya abuye kumphakathi atoba lisito kubo. A good help for them. Angisho siyakhumbula ukuthi back in the days, very long time ago, yabo, people began to discover ukuthi sekunebelungu sekunemandiya sekune. Now those people uma bavela ebantwini, they began to understand ukuthi kunebantu labanemandla kudlula bobani, kunebantu labanemandla spiritually so. Yes. So now because silas khona la inzaba yemhlaba kubangwa umhlaba so that who is supposed to win the land. Now mina I believe ukuthi back in the days nabo labantu labadzala they did those things to protect yes le space sabo bantu labamnyama ukuthi as much as these white things that are coming this side uyabona they might take what we have, so we need to create as powerful as we are. Funa sithi create botikoloshi naleti mamba tethu temasalamuzi. That's why nabafika batse bona kusho bona bathi black magic. Le black magic yakhelwa bona so that they can bavikele imfuyo yabo, bavikele emakhaya abo. Angathi kumbe kuyavakala ngendlela mina ngimva ngayo mnakethu ngendlela ayibeka ngayo ku eda kuloko wena ungilesa njengoba ngithi le kule ngikhulumako into lengiyibonako ku eda kuloko. There's a story of a woman queen I think in Niger. Okay. I can't remember the name exactly. Okay. But if we kukhona lo yatiko can Google according to what I'm saying right now. This woman, she was a queen in a tribe letsite. Okay. Na afika ama French ato invader afuna lo mhlaba wabo. Bafike la kuqala ngeLiBhayibheli. They convinced them ukuthi Jesus is the way. Bantu bebangafuni ukubelievela kuNkulunkulu wala belungu because laba bayafika batofika basitshintshise mihambo yethu. Masiko ethu lesitakhele wona. Bafuna ukusitshintshisa lokho bona labafike bakubona lakithi. Bathi nasabambekile bathi lo kulomake bathi the queen. Base sicela ukhethe ukuthi uhamba naNkulunkulu wethu
oluchubeka ngalamasiko akho. Ngoba uNkulunkulu wethu unelicolo, unelithando. As wise as she was, Yes. she said to them, if nithi lo uNkulunkulu wenu unemusa, unelithando, ngicela ningivumeleni ukuthi ngiye lapha endlini yabogogo bami. Ngiyofika ngikhuleke ngibachazele ukuthi nyalo sengithatha sinqumo lesi so. After that ngidabe sengiyaphuma bese nendani nenda lokule nikufunayo. Because bebane agenda yabo bona bathi no kuze ukuthi labantu laba basithemba asimvumeleni vele ahambe lapha wangena endumbeni yakhe. Ngicabanga ukuthi bekumsamo wakhe. Yes. Wathi shica. Landlula lawo. Landlula lesibili, lesithathu, lesine. Wathi makaphuma lapha waphuma as a Black Panther. Everyone wavula indlela wangena emahlathini nje. Till today akwatiwe ukuthi wayapi. Wayiva leni. Beyikhona lento kuvikela Bukhosi bangaleso sikhathi. bukhosi bangaleso sikhathi mara beyibekwe kuye yena as a leader. Kubalekile uma ungulo mnyama to trace back la uqhamuka khona. Trace until uze at least ufike uma ngabe ukuthi wena Dexter njengawo ungidlamini. Uma ngabe kugcinisa embuzini. Ngamani ufike khona udokuthola lokuthide ngawe. You know, sekwaba ngumkhuba ke kimi ukuthi ngivamile ke kubatshela abantu ukuthi kule ndlela lesihamba kwempilo le. It is very difficult to achieve where you are going when you don't know where you come from. It's really hard. Bayaba nenhlanhla ke labanye bafinyelele kuyo lento le. Ngikhumbula ngibukela i-reel on I think it's TikTok or Facebook or YouTube. I can't clearly remember. Ngiva le ndoda Will Smith uthi so uphumelele so much that he had acquired all the wealth lebekayifisa asesemncane. He had acquired all the fame lebekayifisa asesemncane. Ufikile usesicongweni sempumelelo. Now uthi uyatibuta ume lapha at the core of success ukuthi kahle kahle all these things athi kabaleki ngalendlela bengicabanga ngayo. The only thing that he was looking for was to acquire peace in his life. So umuntu angeke avuke akuthola kuthula. Hey, emnakethu mina ngikutshela ukuthi bantu utholakala uyatibulala ku relationship ngenxa ukuthi mhlambe umfati wakho umphingele. Hayi ukuthi uthi ubulalela ufela ukuthi azathi bulale ukuthi lo mfati uphingile, ukwatile. He doesn't get the right answers. Uyatibuta. Utilahlile yena Yes. nakangena kuleyo relationship leyo. So now ngithi kancane mnakethu ukhulume into lemcokwa when you said that queen lamandla abekwa kuwe. Now lesithwalo lesi as much as basebenzisa ngetindlela tabo lesebasebenzisa ngato phela sithwalo nyalo se ngumsebenzi wokwenda imali nyalo lesikhasi lesiphila kudo. Kubamba kancane. Kunesithwalo sekunalebe betanga ukuthi lihlanga. Lenyalo seyibonakala ezikuthakaza. Till today that queen leyaphuma lapha kulomsamo as a Black Panther ayize ngakhona kushiyela muntu. That is why they were destroyed after the war. The land was taken till today. Okay, now ngidothinga ukuthi ungidifferentiate between Yes, ngifuna ngiyalapho. Bekumele ukuthi uma kwenteka ukuthi kusonzela amalanga akho okugcina athathe leso sigubhu leso ke or loyo
lelo hlanga lelo athi Dexter mntanami mina sengiyahamba emhlabeni, I'm leaving everything to amshiyele. Sekuthwala into loyilandzako. Khumbula ukuthi uNkulunkulu nakakho umuntu wamakha wambeka ukuthi okay wena you are entitled to this and this and this, wena this and this and this and this. Ngila ukhona kushiyela khona. Sithwala washiwa. That's the big difference. Buka abantu laba lekuthiwa bathwele nabahamba emhlabeni kwendakalani ushawa sana. But today kings remain. Nkosi Mswati 1, Nkosi Mswati 2, Nkosi Mswati 3. Nyalunga wakugubha, nyalunga wakugubha. Why? Because lelihlanga liyashiwa. Hey, sengiyahamba nya. Take care of the family. Mandla ami ungashiya kuwe. Angeke ushiye into longayati emuntwini. What if angithanzi lena? So now lesithwalo uthi wena lesithwalo ngiso lesikabi. Yini lokungasiko lekumele abantu bakwende bantu ufuna bajaceke ngalelihlanga kumbe kuthwalwe kwentwani kahle kahle la Lihlanga lemakhosi nawo lema leader. okay sithwalo Sebantu laba funa impumelelo ingaka allocatewanga kubo. okay ngibiyele emva kancane sorry uma sikhuluma ngalento leyo ukuthi bekulanzwa umoya kubuye kutowakhiwa lento le yini leyo sithwalo noma inhlanga leyo ngoba ukhumbule nawo angisho abantu abaningi asikhulume nje ngale language yemango ngendlela abantu bakhuluma ngayo kunetimamba nyalo balanza inyoka le nyoka lena akusinyoka kanyoka inyoka le ingumuntu angisho uyeva bathi kunalaba lenyoka ibahlupha ngale backside ifuna kakhulu le backside lenye ifuna front side so now ngifuna ukuthi ngingaphazamiseki ukuthi sathi ukuthi letindwe lesikhulume ngato ecaleni sithi thine labo gogo omkhulu bethu bebatilanza lena ukuthi tito bancedza la ekhaya uyavisisa nayo le mamba le lanayo umnakethu unyalo imamba la ilanze lapha kaMathwala Mfene Mathwala Mfene uhamba olanza umuntu lo wafa wabuya nalomuntu wakha lenyoka wathatha lenyoka wayibeka kuthi uma ngabe kunemuntu lo tawufuna impumele an instant success Yes. athathe lesigcingi lesasinale mamba emoya leya lengumuntu okanye ingumfati okanye invoice Sithwalo Dexter sinikwa wena. That is why uvo basilesinye siyakugalela ukuthi utophila 3 years. lento ngilethwala Asithi sona bantu bakho batophila 3 years. Sithi wena utophila 3 years. Naso hambini konke kubuyela back to normal. Ngisemuva kancane. Yabona kunalento abebita ngesifulana. Sifulana sikazisendela kuhamba sivuvukisa abantu inyawo. Sifulana sendiwa specific. yini lesifulane lesi Sifulane phela ngivanga sokhuluma ngemfula Sifulana sendiwa specific ukuthi sokutingela. Bayade kunema season kudzala nabatingela. Kune season le one lengiyatiyo bayibita ngeSerengeti. Lama wildebeest andlula khona once a year. I'm sure about 200,000 or 500,000. wild beast Yes, wildebeest. Khona kungathi kuyinkomo so. They would draw le line. Baya kuthi laphana maybe 80,000 yard. Kuyasala lapha. Mara after belungu bafikile sesembini nabo. Black people had to rethink about the high man. Singalwa ngayo lento lena. Asilende nengadi leya. Kwahamba isikhathi.
sekushashwana ngaso alone. Akusasetshenziswa ngendlela le right. Sesishayana ngato thina. Uvuka inyawo ngaka so. Because isifulana bebose babadwe baya ukuthi uma sidwebe la ngase days. Sasekuseni le bridge le dintuwile. Khona ikuhamba. Nasifike siyahlaba nje. Siyahlaba. Letinto leti emuntwini lomnyama betingakhelwanga kucinzetelana thina sodwana. Until kwaza create a conflict amongst us. Yes. That's when saqala sendane salimatana ngathi thina sisodwa. That is why Lokuthakathana sishane ngetifulane silandzela letinyoka. Uyabona nje kufakwa netidliso. yes. Kune bantfu labafika la kithi sendana into leti. Sendana into leti. Besiphila kahle kumnanzi sithakathana wonke umuntu amthakathi. Wonke umuntu likhaya nemthakathi munye. Asingathi ngemthakathi asimbide bathi dati. Bakhona kubona ngale. Bakhona kubona ukuthi hayi man. Hey, Emnakethu sitoba nenkinga leso very soon. La khaya lana kunenkinga lekhona. Mara kufanele lungise ngalendlela le. Bekudati nale leader la khaya beyiconsulta khona. Leyo namhla bakubita ngani ngetinyanga. Okay. Bekudati labantu labo ke. Bakhona kubona ngale. Ngikubambe kancane ngenzaba yetati. Ngifuna kunale into lengithola la. Uyathi kunento lengivaka ukuthi kunebantu asithenzaweni kwafa umuntu. Angisho siyawathi ukuthi kunemihambo yebantu lekhona ukuthi umuntu nangabe afele enzaweni kulanzwa lesihlahla bathi mlahla abantu. Bahambe bayemlanza ngendlela yakubo bona labo bantu. Uma angalanzwa lo muntu lapha bathi uyahlupha. Lo muntu lo hlupha lapha akabonwa noma ngabe ngibani kunelihlobo lebantu latalihlupa. Akahluphi noma ngabe ngibani. Ase ungicacisele kancane emnakethu. Uma abantu basenzaweni kunesipoko bantu lento leyo bayibona vele. Ngahamba ngakusesha vele kukhona it exists bantu bayatibona dipoko. Uyabona nje mina njengami ngidakubekisela lula mina isipoka ngisathi angake ngisibone ngidlule kaningi enzaweni yedipoko ngiva bathi hey kunalomnye sesila uyabonakala nje ugcoka nje lirogo lelimhlo mina ngikubona lento leto shothi mina nganikwa lento yokuhamba ngibona lento leto so lento leto kuthi kusuke kwente njani usuke anjani lo muntu lobona into njengalento umuntu maphila angahlala tukwendlela etside angahluphi umuntu. Wahamba lo muntu emhlabeni akasekho enyameni sokukamoya. Okay. Akasaphili ngalendlela bekaphila ngakhona ekhathi asaphila enyameni sokuphila ngokukamoya. Kuyadependa ukuthi lo muntu ufe njani. If umuntu afe ngesihluku utofuna kubuyela kuba kubo. Ngila kule kumentionile khona ukuthi nabamlanza lo muntu dzala bekalanzwa kuthiwe asambe sekhaya nabafikele ekhaya bese bamfaka kuleyo nto leyo ke akhona kwentana lo muntu uncitsisa la ekhaya. Mnakethu angifuni ungilahleke. Ngicela ngibambe. Okay. Yahamba lento ukhumbule ukuthi uyibeke eze umbono wakho. Yahamba lento nyalo makalanzwa ukhonjwa straight kuphi uyiswe ekhaya nasuswa ekhaya aphindze ufaka emathuneni kusinayo indzawo yakho ukugcina. Why bamkhulumise lo muntu ukuthi sicela kokubeka kuphi? Because they know ukuthi lo moya lo muntu unemandla. Okay, no. Uyangilahlekela kancane before sifika lapho. Kulo muntu mina angajuli ngaye ke lo muntu loya. Mina ngijule ngalaba lababona lo muntu.
nalaba labangamboni ukuthi usuke anjani umuntu lobona labantu laba. Usuke kwendekeni ngaye why abone labantu. Lo muntu la khona osuke angafuni kuba khona. Wena lobe nalenhlanhla yokuthi umbone. Kufanele ukuthi ngaleso sikhathi leso uhambe uyokuthumela imessage kulabo labamatiko lo muntu. Ngikubekisele in most cases why abone kakhulu bantwana, because bantwana baphiwe, abekho kulento lokukhohlakala, abekho kulento utantani. Sibeke nje phela nomntwana usuke angalali. Yes, Usuke angaphingi. upure. Usuke angathakathi. There's a secret on being pure. There's a serious secret people need to learn ngokuba pure. So now what you are telling me is bantu labakhona kubona tipoko bapure. Very. So umuntu longakhoni kubona tipoko ungcolile. La ngadiboni tipoko ungcolile. Angeke ngimbekise ngokuthi ungcolile. Into oyibeka lengiyatiko ukuthi if you are pure you are able to see things. Bengibekisela umfana ngithi kuye athi play letinto lonato naloti zamako ukhona njani ukuthi uphumelele kulo. I would share this secret with everyone, guys. Mine mandla ami limi lami lelakudala ngiyakhona ukuthi ngingene endlini for 7 days full. I don't eat, I don't do anything. 12 o'clock midnight I wake up, I pray, Lord, I need this. 3 o'clock sengivukile futhi. 6 o'clock, 9, 12 again, 3, 6, 9. Ngiyabreaka ngo-12, 24 hours of prayer for 7 days. Ngikhumbula kahle mangicala ukuthola imali lethide lekhulu. I did that and it paid off. I was pure. Ngatenda ngaba pure. Ukuthi angifuni anything lengcolile emtimbeni wami, angifuni anything le against lento lengifuna kuyenda. Angifuni spirits, angifuni umuntu, angifuni uhlangana nabantu, angifuni ukuphumula ngaphandle because la ngaphandle kunemimoya iyavunga ilahlekile. So now uma ngabe bowungakhuluma kubalandzeli bethu ngeligama lokunxetsa uthi ufuna kunxetsa emphakatsini. Angisho bantu kunendo mhlawumbe lebangeke baze there are things that we cannot control as people. Yes. Bantu bayasebenta uyabona. People are in relationships, bantu bashadile ngilokuyana lokho uyabona. So meditating alone for 7 days it would be difficult for other people. Yes. Ngikuthola kahle futhi nyalo na uthi wena bantu labaningi for them to achieve things kuze kube lukhuni kangaka kuthi sekunemsindo lomningi lokhona emangweni. Manje bantu njengoba baphila in this state of life. Kule mpilo lesiphila kuyo lamalanga. Umuntu ufuna emsebenzini. Lesinye isikhathi uyathatha i-leave bakufonele kusasa. Then how do you work mhlambe kulesimo lengikuso nanami nje mina phela ngifuneka la studio kusasa ekseni ngifuna ngitehele ngekabasi uyatibona njengalelo. So how do I work mhlambe based on my meditation? Mina ngikubita ukuthi ngiyameditate. I also do the same and nami besengitibonile timpawu letingikhomba ukuthi when I'm like this I am able ukuthi ngi-achieve some of the things mhlambe ngitifuna empilweni yami. So sibancetsa njani bantu ngoba abantu abakhoni, bantu abati bayisebenta njani into lenjengaleyo. Muntu wena Deksha, muntu bantu banema obsession abo la ngabancitsi. Wonke umuntu kunento leyendakala ke empilweni yakhe la ibona ukuthi kuse during this time. Yes.
when I'm in this situation kwendeka lokhu, when I'm in this situation kwendeka lokhu. Okay. Once ngastoppa lokhu kwendeka lokhu, once ngastoppa lokhu, it's a cycle. Wonke umuntu necycle yakhe. Umuntu bakahleli nje net ahleli so. Kunetinto etendakala empilweni yakhe. Lathi ibona ukuthi kuse every time ngithi ngikhuluma kakhulu, there are people laba ba against inkulumo yami. Why ngavile ngithule? So in other words, uthwena kimi, people need to be subconsciously in this life that we are living. Yes. Udade Unaki akekho umuntu ongathi ukuthi whenever ngikhuluma ngithi lethela ini. Kude. But bantu ba ignorant. Ba believela kulendo lendeka lamhlabeni. Because people they need to see me. People are suffering out there because babalekela le cycle lendeka empilweni yabo. So lisito lelikhona ukuthi umuntu ngemuntu Yes. akabuke icycle yakhe. Kunebantu labatati ukuthi awuphela umnyaka bangaka bambanga maybe amount lenga 200,000. Okay. January uyaqala uyahlupheka lo muntu, all of a sudden sekune plan lekhona lo muntu ubambe 100,000. Next day ubambe 50,000. Following yayibona leyo, you mustn't ignore le tinto efana neto. It's a cycle. Be prepared. Tithole ukuthi why kanzi ngibambe ngeminyaka munye lento le. Shuthi somehow kunento le kunesikhathi because ngoJanuary ngibambile lo mnyaka lo. Next year sengibambe ngoApril. The following year ngibambe ngoFebruary. Nyanyazo ngoDecember. Shuthi along the way kunento lengiyendako lebita ini le mali. That is why ngithe people need to trace who they are. Ungathi tholi ukuthi Angeke kahle kahle what are your capabilities? utjangara kabuhlungu. Impumelelo is not You make sure. never be at peace. Angathi wena mnakethu inkinga lenkulu lesengibhekane nayo nyalo ngekushajwa sikhathi mnakethu ngidawufisa mani ukuthi uthi fahla based on spirituality, how people should behave, mhlawumbe bantu they don't care. A lot of people they don't care how they should behave spiritually. So spirituality bantu bacabanga ukuthi scam njengoba boyibeka, abantu bacabanga ukuthi bosh inkomo ya down. Spirituality, people don't respect it to such an extent, especially women. Bafati bathi ukuthi imali funa bayithole emadodzeni. Bafati they do have capabilities to make money. To make their own Bafati they are so powerful ngendlela emangalisako nedi ngoba bafati labaningi batifundzisa ukuthi imali itholakala endodzeni. Uthi nanoma nayo iningi aloko achubeke ayifuna endodzeni agcine alahlekelwa nanguye yena. Lobi yena bakhe bomlahlekela ngoba uhamba uyacela ugcina uniketwe nemali ehlunjiwe. So ngiyacela ke mnakethu ukuthi bantu baseMzansi Afrika ubachazele ukuthi imcokwa kangakanani indzaba yemoya kamoya, impilo yomuntu ngokukamoya, kancane nje Stovalo. 1, umuntu attractor lokho la ngikubona yena. It's very simple. If you do good things will come your way. If you do bad things will come your way. There's this thing called honor. Okay. Uvele omunye umuntu athena, "Ay, ngamane ngife ku right." It's a serious case lento leyo. Usike athi Ungafi kabuhlungu. Ungafi ungana honor. If you die without honor, the sins that you've made atosafarisha bantu bakho. That's why they say the sins of a father shall follow upon a child. Uma ungabuka umuntu lobe kahlukumeta abantu rich, ngilakule ukuthi uattractor lokho longekho kona.
if ungabuka umuntu lobe kahlukumeta abantu mara aphumelela, when that person dies kube nebantu bakhe, people will look at those kids bathi babu wakhe, hey baba wakhe basihlupha nani, they don't help labantwana laba. Mara mina lebe ngihlupheka nginenhlonipho, ninjani make ninjani, siyaphila kushoniwe ngikhona phana sesiyacenza nani. When I die, bantu bami nabakhula bathi bantwana baplay, mfana bekasihlonipha man, esikonakala uyasebenza yini, angisebenzi, hayi man le company namba afuna umuntu asambe. You've created indlela yabantwana, uwakhe indlela yabantwana ukuthi bakhone ukuthi baphile after wena. You attract lokho longiko kona. Into lengayisho ngileyo. That's it. Ngikuva kahle uma mna kethu. lokuhle dinetihle titaku. Uma lokubi dinetibi titaku. Siyakhumbula nine bakithi lendvodza lena indvodza leyasivumbukela ngalelinye ilanga nathi hey sayilethelwa nguSimakathe isicocela ngemhlaba lo belonga eSwatini longala eNdilas Valley. So now nayi indzaba lana lekhona this indzaba ye spirituality that we must respect imimoya lesanikwa yona ngeSimakathe so much that hey umuntu umuntu lafuna kuphumelela uma angadi ukuthi ubuyapi impumelelo yakhe is not make sure it's not. Ngiyacela nene bakithi our next episode ukuthi nihlale nathi ningasishiyi ngibabe Mkhane I'm very honored to have you on our show namuhla ngijabule kahle kakhulu wena so sihlobo setiyabhala leti tindzaba letibaleke kakhulu mina kethu bantu labangadinaki nifundzisa umphakathi without any cent ukuthi nibhadarwe ngumphakathi niufundzisa mahala yes conscious bantu babelieve ku conscious yabo umuntu atati ukuthi ungubani ngaloko lokwenteka empilweni yakhe umuntu angazalinze ukuthi aye kuzampiela ayomchazela ngempilo yakhe mara uyayibona impilo yakhe ukuthi imile ngenxa yokuthi ubehave ngendlela enjani. Your behavior determines ukuthi wena kusasa utaba ngubani. Ngibonga kakhulu mina kethu. Ngiyakhumbula nje phambilini sibe nelanga le it was a cultural day heritage yes if I'm not mistaken. So ngiyacela nine bekunene let us support these days. Lamalanga lawa abekelwa sivele simnyama so that we can embrace lamalanga lawa ukuthi heritage buwena bakho kahle yes. So uma singadivuni letinto leti and support them kusho ukuthi thina we are giving them ukuthi we have already been defeated kule nto yempilo. So asiyeni phambili nebekunene ngiyabonga kakhulu ngicela kuwasho nje emagama ngiwagcwalise umlomo ngithi diyabhadla dibhadlile disatophatha isikhathi leside.